siyanemukela eCathedral Church yase All Saints eMbabane lapho sinethulela khona lenkonzo yalomhla inkonzo yesonto lesithathu emva kwa Pentecost. Siyambonga ke uNkulunkulu ukuthi usigcinile namhla ke lo sithubela lenkonzo nguye umfundisi walayikhaya umfundisi Dlamini Advent Dean bese sesiba nalosicophela lenkonzo siswethu Lilian. Siyambonga ke uNkulunkulu ukuthi konke lesingako nalesingiko siyakhona ukuphumelela mhlelweni letinzala lectionary namhla lesonto lelishumi nakunye 11th Sunday emnyakeni. Nangabe sithi sithe sono siyadiyenya neqiniso alikho kithi nasivuma tono tethu uNkulunkulu wethembekile utasithethelela tono tethu engce asihlambulule konke kungalungi. Ngakho ke asivume tono tethu sitimisela ukugcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngothando nabo bonke abantu siguce noma sihlale. Nkulunkulu Somandla Baba wethu osezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangekungakwenda lebekufanele sikwende ngenxa yendothana yakho Kristu inkosi yethu siyithethelele konke lesekwenzile usele sikhone ngekuhamba lokusha kude igama lakho lithunyiswe. Nkulunkulu Somandla lothethelela bonke labaphendula iqiniso akasithethelele tono tethu asihlambulule kuto asikhulule nakito asimisa siqinise kulungeni konke asigcine nasekuphileni lokunini nanini ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sithandaza kanye nasithi Nkulunkulu mdali wethu ngendothana yakho wahlanyela kithi imbewu yembuso wakho siphe umsa ukuthi singadiphileli thina nje sodwa nekukhohlwa sithe usebentela sivuno sekudalwa kabusha ngaJesu Kristu inkosi yethu lephila ibusa nawe namoya engcwele uNkulunkulu munye engatimlweni lengapheli. Amen. Uyise nendothana namoya engcwele. Amen. Sihlale phansi. Livike lanamhla bathandekako livi lelivela encwadzini yekuqala yaSamuela sahluko 15 ivesi laka 34 kevesini laka 13 sahluko 16 yakhelwa futhi kubeni lemashumi lamabili yakhelwa kanjalo nasesifundweni sesibili lesibuya kwaseKorinte besibili sahluko sesihlanu livesi laka 6 ya 17 bese kuba sevangelini lalomhla kusukela ku-26 kuya 34 ku sahluko 4. Sithi-ke namhla-ke bathandekako side sizathu sekuthi singahlala phasi ngoba lo Nkulunkulu lesimkhonako uhlala aNkulunkulu loselihambeni uNkulunkulu longeni ndzawonye. Sisaqhubeka-ke lelihambo lwethu lwetinkonzo sibuka kwesikhathi lesi sikhathi sekukhula njengaloku siqalile kuleli viki leliphelile sakhuluma
lelinyenti lemkhulu lesikhumbutako ngekuthi Jesu usisindisa kanjani kulomsebenzi wakhe lomangalisako. Siyaqhubeka ke bathandekako, siyabonga ukuthi Jesu sewenyukile, kepha kwenyuka kwakhe kwene wasehlisela Moya Oyingcwele kuthi ahlale kithi. Kumnanzi ke bathandekako kuba naMoya Oyingcwele ngobe nasesinaye yonke impilo tethu tiyenteka. Siqhubeka ke nekwathi ukuthi ngaphandle kwakhe uMoya Oyingcwele kude umsebenzi waNkulunkulu longenteka. Ngakho sithi ngaMoya Oyingcwele kube siqhubeke nemsebenzi wakhe. Impela ke uNkulunkulu uyaqhubeka ngoba njengalokho isikhathi nje sihamba nemalanga ahamba nesikhathi sekubuya kwaJesu siyasonzela. Ngakho ke uNkulunkulu utawuda atolanza ibandla lakhe, ufisa ukuthi alithole limlungele. Ngabe utalithola limlungele yini? Ngoba kumele lilungile, ligcwalisiwe, liphindze lingilelo lelihlabanako, lingilelo lelikhonile lokuthi umhlaba liwuguqule. Sitawukhumbula ke bazalwane ukuthi kuleli viki eliphelile kwakhulumeka kakhulu ngokuthi isikhathi sesifikile lokuthi umndeni uqhube lenkonzo lebekade Jesu angayo. Njengalokhu bekashilo ke Jesu ukuthi umndeni lomusha ngumuphi, nakathi ngolaba labasibangaliva live lakhe bese bayalenda. Jesu ke uyasibita, usibitela ukuthi sende umsebenzi njengalokhu kubonakalisa ukuthi sivuno sikhulu kepha isebenzi incane. Sisema ke bazalwane sizindla siyathi ukuthi kufanele sinake ukuthi sineke kuNkulunkulu, kumele ukuthi sibe ngilabakhulako nelibandla likhule, kungakhuli nje libandla lodwa kepha sikhule sonke kanye kanye kumoya nasendleleni lesena ngayo umsebenzi waNkulunkulu. Siyathi ukuthi kusukela esikhathini takadzeni uNkulunkulu lohambako. Simbona uNkulunkulu lohamba na-Abrahama, amsusa eveni lakubo amisa eveni lesethembiso. Simbona ahamba na-Israyeli, amsusa eGibhithe amisa eveni lesethembiso. Siyambona ukuthi uyahamba nathi namuhla size siyafika nasensindisweni kuKristu, sigcwatshiswa nangaMoya Oyingcwele. Kumele ke sitholakale singilabo labanda kahle kakhulu ekumkhonteni, senda kahle kakhulu ekuhlanganyeleni nebazalwane, senda kahle kakhulu nasekuhlephuleni noma ke kumemetela indzaba letinhle kubantu. Angeke bazalwane selo sibonakala bangazuthi sisesenele, asisenasidingo sokuthi siqhube indzaba yaNkulunkulu ngobe uNkulunkulu angeke aze akwethabele lokho nangabe sikwenda. uNkulunkulu utawunikela labanye lo msebenzi nangabe thina uyasehlula, njengalokhu asho ngevangelini laLuka sahluko 19 verse 40 na-Esther sahluko 4:14 ukuthi labehlula ngumsebenzi uyabasusa anikele labanye labatawukhona. Nangabe letimo timangale ndlela lesikhuluma ngato kumele ukuthi siye embili, sithuthuke, simbonakalise lo Nkulunkulu lo ukuthi sime kuye futhi sidimisele lekumsebentela. Kuliqiniso ukuthi namhlanje nendlela lesibona ngayo ayisafanani neyakadzeni. Konke lokho kusho ukuthi siyahamba impela, sihamba naNkulunkulu. Nanansi namuhla
sikhuluma nje namhla, sikhuluma nani sisemoyeni, niyasibona nokusibona, besingakwendi lokho itolo, besihlangana ndzawonye, kepha simo ngethi isikhathi siyahamba netifo tisiphahlile sesitholana sesisebenza ngalolu hlobo. Esifunweni sethu sekuqala siyambona uNkulunkulu soluqhuba kulolu hambo lwakhe ngokuthi abonakalise ukuthi naba labazalwane baka-Israyeli bacele inkosi kuleviki eliphelile, wabanikela inkosi, kodwa yona le nkosi ayisendi kahle. Manje uNkulunkulu sophindwe efulathele, kepha-ke akemi lapho ngoba kumele ukuthi tintwe tiqhubeke, ubeka lenye khona lapho inkosi. Nasifunda likubona namuhla, sithola ukuthi uNkulunkulu uyethembisa impela ukuthi utawuhamba kanye nathi, asinikete konke lesidingako, nangabe nje thine simethemba utasipha nemandla lamakhulu ekuqhubeka. Nasibuka encwadzini yeMpostoli Pawula siyakhunjulwa ngesizathu sokuthi leni uNkulunkulu ahambe nathi, ngobe kumele ukuthi thine sisebenze tonke tintfo leti tembuso, sitisebenta ngegama lakhe, sathi futhi ukuthi tintfo taphakathe. Umbuso-ke lobita kokuthi sihambe ngekukholwa njengetidalwa letinsha letifuna kuphilela uNkulunkulu. Evangelini-ke siyamumva Jesu kokuthi nakabeka ngale mfanekiso lemibili ukhuluma ngekukhula. Kukhula kuphela kuya embili, akusiyo kuma ndzawonye. Kuyasho futhi ukuthi ukuze tonke tintfo tikhule kahle, tikhula ngoba uNkulunkulu akhona futhi uNkulunkulu asemagunyeni. Nelibandla-ke lifuna kukhula, kumele ukuthi limatise uNkulunkulu kuze ukuthi litawukhona ukukhula, limvulele uNkulunkulu ithuba ngokuthi asebenze emkhathini walo kuze ukuthi litawukhona ukukhula, ngoba ngaphandle kokumvumela uNkulunkulu ukuthi asebenze kilo ngeke lize likhule. Siyambonga uNkulunkulu ngokuthi usiphile lethuba ngokuthi sikhule sindzawonye, ngoba-ke uNkulunkulu ahamba nathi kuto tonke tinhlangothi tekuphila kwethu. Siyamcela noma-ke siyacela ukuthi sifunze ukuthi ngaphandle kwakhe kude lapha sitawufika khona. Sesiyamcela-ke uNkulunkulu ukuthi asiholele etindzaweni letiphakeme, ekumkhonteni, ekumcondzeni, ekuhlanganyeleni, nasekumkhonteni nokuthi sanzise lwati lwetfu ngekufundza, nalapho sihlangana nalabanye abazalwane sikhone ngokuthi livu laNkosi sikwati kulicwaninga ngendlela yakhe uNkulunkulu, hhayi ngeyethu, kuze ukuthi sitoliva livu lakhe likhulumisana nathi. Siyamdinga-ke uNkulunkulu ngokuthi athi ngathi sithombe sakhe sibe ngesicacile, kithi ngamunye, kithi futhi silibandla. Siyadzinga kubona, siyadzinga kuconza, siyadzinga ukuthi siphile nasi sithombe lesi sebuNkulunkulu etimpilweni tethu, kuze kuthi nebantu bathatheke babone ukuthi vele uNkulunkulu solo akemi uhambisana nathi. Ngakho-ke ngekukholwa tonke letindzaba lesikhuluma ngato sitawukhona kufinyelela kuto egameni laNkulunkulu Yise neNdodzana naMoya Oyingcwele. Amen. Sithandaze-ke bazalwane. Simakathi siyakubonga ukuthi uhlanyelele ivu lakho lelingcwele kithi, nika libandla lakho ukukhula lokungiko kude litawukhona kumelana nato tonke tivunguvungu letinhle naletitindile kuKristu, litsela titselo telutsandvo
tfumela tisebenti letitsembekile ensimini yakho kute kutsi ngesikhatsi lesifanele sekuvuna kutfolakale imiphefumulo leminingi lelutfumo leletsa lutfumo lonke lube kuwe. Nkosi ngemsa wakho yive imithandazo yethu. Nkosi simalatse longinguye loko lese ukukhulumile utawukwenda siyacela egameni laKristu nangetitsembiso letiningi kutsi usibusise uphindze usivikele emakhaya ethu. Wende imitamo yebantali betfu yekufundisa bantfwana babo nekubagcina elukholweni lweNkosi Jesu lube nempumelelo. Nkosi ngemusa wakho yiva imithandazo yethu. Simakatse longamela bonke ngemusa wakho tsinza labo lababekwe etikhundeni letekusihola bahole ngemoya wakho longcwele kute babe nenhloso lengiyo kuhlakanipha lokungiko bagcine ekutsatseni tinqumo letingito bangantengantengi ekwenteni umsebenzi wabo kute kutsi siholwa ngabo siphile ngekuthula nangekuvana. Nkosi ngemsa wakho yiva kuthandaza kwethu. Babe sinesibinzi sekucela letintfo ngobe usiphe moya wakho longcwele kutsi abe sibambiso sive nesithandaza egameni laJesu Kristu. Sicelela bonke labasekudzingeni ngekwehlukana kwabo. Nkosi ngemsa wakho yiva kuthandaza kwethu. Babe Somandla siyakhumbula ngaphasi kwemithwalo leminingi kuleli thokotho leli lesilembetse silangatelela kuphila kwaphakathe lokutawumita buhlungu bekuphila sikhashana. Siyipha tinceku takho sibinzi sekuhamba ngekukholwa hayi ngekubona kulilela labasishiyile ngelitsemba lekuvukela ekuphileni lokuphakathe nekutsi kube yinjongo yethu ukuthokozisa siselapha emhlabeni site sigcine sisekhaya kanye naKristu. Nkosi ngemsa wakho yiva imithandazo yethu. Babe longcwele kaIsrayeli utsetse lihlumela Mesiya wakho lomkhethile wamhlanyela entsabeni kute abe insindiso yethu ngekufa kwakhe esihlahleni wakuyisela emuva siqalekiso sesono waqala wakuyisa kuphila emphefumulweni legcwele luthuli. Ungasivumeli simnyembenye Kristu nome sinyembenye kutitfoba nome kuhlupheka kwakhe, kepha silethe nawo onke maKristu emthundini wephumula kwakhe waphakathe